والتابعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pananggungan na mga Islam, alhamdulillah, tungod paparkala amoy mga piyag katakad-takaran sing kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, haindoon niya unlaw ka, kaya declare na si mukti na to kalasahan, tungod paparkala pagtagna si nini bulan Ramadan, tahun ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, na menjadi mabaya na mo iparungo ingkabtangan si mukti kalasahan, ingkamayan na mo to dito biya mga makakalisya pa bawa sumagawa biya di kapag nauggawan biya mga tuhod niya insyaallah ta'ala, kalo-kalo kamoy yari rin sa ingkabtangan niya hay doon insyaallah ta'ala karungukan si kita niyo. Wakilan na mo, kung panampay ka mo sa pagkitasimulan, dibatin wala, kaya wakilan. Na ini, tawid-tawid na Palawan, dahil na nangabita, simulan, ang inatawid-tawid, dahil naman pagpisimukti, tawid-tawid, iba din ang mga muslim na nagsibangkot, wala na rin ang pagkitasimulan. Halo. Halo. May tato dito rumukan. Punta dito ba? Pasok ka dito na hapal niya. Kuha ka magbalik. Mga palagungan, magmaap, biya mga... Diretso mo naman ito, para mas siguro. Hindi na. Kaliwa, kaliwa ito. Siguro, hindi. So, namiyapay. Para pagtawag ng balik diretso na. Takaran-taray day, inamin day nga mga sila yan haridyo, insyaallah. Ada po ni mga yan kamo, nag-aatod kamo. Insyaallah ta'ala, minsan sa nahon di ikapdan ka ini itilasan nyo na yung mga reaksyon sing kami lang di halo na manjari mga kataw tayo manguran kami Islam magmap na kumang dero parang kusyan kita nagdaulit yung telepon yan dahil hawan FM na manjari iparungog na mo in biya mga kaptanan si Mukti insyaallah dibatin wala, kaya wakilan. Na ini, tawid-tawid na Palawan, dahil na nakita, simulan, ang inatawid-tawid, dahil naman, pagpisimukti, tawid-tawid, iba din ang mga muslim na nagsibangkot, wala na rin ang simulan. At ako din ang Manila, mga muslim dito, na wala pas kakita nila, wala nakikita nila kung baha. Wala pakita nila. Na hindi na baman, katawag na iba sa baman, nakaiba sa parikamo, wala na pakita, wala kataan. Nabigyan nila ini Davao, India, nagpaita na, wala na sila, nakakita, simulan. Maganda rin, ang India, kakabihan ko lang makadeclare, sa karana mo, i-declare nyo na kaparenta, in Malaysia, iban in Indonesia. Na nakatampay, Marikamo, in Malaysia, iban Indonesia, wala na nakakita, mandari, kaya mahalayak na radyo, yung parenta, iwan mga television, ipuwasa nila at lawaan, nagkakawan, nagkakakulasyon. Na ikatiti, pagkawaitas natin sa Pilipinas, iwagwera natin sa kaya wala Indonesia, iwan din Malaysia, na mawaya na kami magpangalaya ng mga katawag sa mga urat ng Islam, dari ang Pilipinas. Ipuwasa, taniuri, wala
sampayan kita po sa Subhanahu wa Ta'ala bahaw yan dari mga ulama ini umangan to ini taruhin pag nakalito may taday-saya ito dyan tarihuan nawahan kaya sila umunan kako sumarap yan dyan sa mga Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yanto na mga palanggungan na mga Islam in suara si Mukti nato kalasaan at iniya biyaita niya balikan ko in habinaybayan simula na to Pilipinas wayron nakakita misan ang katao damikyan sampai madto pa Malaysia, Indonesia wayray sab sila nakakita din dito nga sababyan to wayron dapat subay na hadya karon na to insara sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila kakitaan magpadukop kita no sinitungan sin bulan na insyaallah ta'ala ito na biyayta niya tumagna kita niyo sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa bulan Ramadan sin adlaw ahad insyaallah subhanahu wa ta'ala pitsa kauhaan tagsiyam sin bulan June amad to mga katawte manghuran na manjari hawak to na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala yari yung mga kaulaman na to amoy in misan na kuman sumalam-salam katutan yung katantan hawak to ini isyusyo na hadya yung mga amoy in makasaot insyaallah ta'ala tagnaan ko hitukbal pa kuro na to Sheikh Mahir Gustam uno-uno na yung mga kapatangan mabaya niya ipasampay ba mga katawte manuran insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga maastay manghot, ito nabi asin kising kita niyo, kising sambuangan, ito na ilang Palawan, tapos natin kainan, ipagpuasa sin kita niyo maatawahan. Ini suway kita niyo magsama-sama karena pag-ibadat, ayaw magpagkakalig, karena kami mga natahala tiw-tiw waktu tiap orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore tandaan niya nakauna ka na di Kota Batu, ibang silang Arabi sampai di Pilipinas wala kita pagpuasa ini mga kalangkan akong Islam ibadat tauqifiyah kita ni manjari maghinang ibadat hingga awal izin sin Allah SWT sa Quran ibang si sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa indakan katutan niyo kita bulan sulit dan hinangun welung pagduruah inian dakan di manjari pagduruahan setiap sulakan tapi kita yang nagkahakat ibang nag-make saksi welung Tuhan mapatut pagtagipon na nakasabunalan malaikat Allah ibang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daaknya sabab itu welung kapatut setiap sulakan tingkato in mutan dan hubungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli man kita niyo sampai mau bulan Ramadan mengenai pemurah-murahan kata pemain ini insyaallah in pagpuasa si kita ni adlaw ahad mahuli mamaira ko sunna kasilasa yari pa sa mataw kaburuhan mabaya semalam kanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng mga Islam manjari ini ito na rin na to imbiya mga sasalam-salaman si guru na to biya na Sheikh Mahir Gustam abiyayaon hilin ko in microphone pa guru na to wayron na rukain dahil Sheikh Abdul Wahid Ikiram palya to fadal pabila to muskula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakasina mo among di magbati laul yari magat sarta kinikita si mga programa atau akan pengajian pagtukbal si mga kaguruhan si kita nyo rin di Islam TV. Rumi nilya na si Diumog niyo kaya pamahalayak kay na si Mufti si kita nyo kalasar si Region 9 yung pagkamibubati Abu Bakar Kanikyan sa putay sa si President Sinidaw Islam ya patang sa Gaya Muhammad na malanong matarang mga katautay manghuran insyaallah yung pagpuasa sa kita niyo law tarikun hadlaw ahad hafid kakawaan tagsiyam. So dahil sabab yan aw ni mga maniw tiyo sunnat
Maba ipaabot kanyo waslaw ta rin ang mga maksud ng harong ini manalam sa lang kanyo sabab si yan na magdurunggo-dunggo kato in bulan Ramadan bulan piyagtatakad-takaran si mga sila taubar iman sa zaman na kauna sampay karan na ito pagdarungukan in mga baita in sila yadto yad'una Allah sittata ashhurin magpanghindua sila pa Allah subhanahu wa ta'ala unong bulan bangman abutan sila sa bulan Ramadan naghiaon niya rin nakato alhamdulillah bangman buusan na kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala kusubugan kaya ikatunay na to sila kulag ko ibadat amuin ibadat doon sa ibadat amuin tamba manamba in ibadat in pahala ng halaw niya insya Allah subhanahu wa ta'ala maba ako ipaabot kanyo ako ni message di matungka ko ng hambok share amuin sunnat muna bang sa bantong kakitaan na to hilal sa Ramadan at tawagan sa halip simpulan panagnan simpulan Ramadan أو الحديث كرواية إمام أحمد والإمام طبراني in hadith ini launa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala qala Allahu akbar alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni as'aluka min khairi hadha ash-shahr Allahumma inni as'aluka min khairi hadha ash-shahr Allahumma inni as'aluka min khairi hadha ash-shahr wa a'udzu bika min su'il qadari wa syarri yaumil mahsyar. In kahaw-puan natay manghod ini niwilang ilmo, ibigin ko kanyo harom ini. In kiaunan law na si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang niya kakitaan na ing bulan amon panag na alaw ta simbulan Ramadan uno tayo pagtag na katon. Sa bulan ha na impamong si Rasul sallallahu alaihi wasallam imiyan siya Allahu akbar. Tumakbir in Rasulullah sarta imiyan si alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni as'aluka min khairi hadha ash-shahr wa a'udzu bika min su'il qadari wa syarri yaumil mahsyar. Ini itu doa si Nabi sallallahu alaihi wasallam makatunia pagbalikan. Aun day sabding mga riwayat di matong mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala ini riwayat tay sabding kan Imam Tabarani duwa ingin long ta lafaz wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala qala Allahumma inni as'aluka min khairi hadha ash-shahr wa khairi al-qadari wa a'udzu bika min syarri. Makaturay sa balikan in dua ayat to long tabihan aun day sab day mga roa amon di matong karuwaing mga riwayat na inyat to dinamo na masabot sa babya mga nakahawa na in maksud ayaw na to kalupahan in mga dua ayat to sabab ang bukit rin ng mga sunnat amoy nalawa hasahapan si umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam na insyaallah konsumya on kalukakitaan na to imbulan dumuha kita niyo hinangon na to inday ng mga sunnat amoy indyuhi si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban inday ng mga sunnat hawak to law tagapsod sa bulan Ramadan al-iktar min as-salati was-salam ala Rasulillah sarta patauron yung pagsalawat iban pagsalam ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban adlaw yaon aun deng mga riwayat di matong yariri law na aun deng mga saa waktu hari patumugom insuka adlaw pagbuha simbulan kakitaan na inhilal aun doon waktu tay maindo aron haon ang kanay mga kaibanan salaf in sila in waktu amusong na tumugom in bulan ato kaninsong hamhapon niyaon magpanghindua in mga salaf ataw mga law tataw na kaw ng mga ulama iwan si kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam pasalan sin aun doon waktu tay maindo aron haon nayat to biya mga long tamaniw-tiyo dahil mga hikabari na marumi ni kuwas na mo sumalam kaniyo sarta yari pa sabi mga kaguruhan si kita yukatan ina ko magpahawa salam doan hadya kaniyo jazakumullahu khairan bangman kita niyo dihilan dasin Allah Ta'ala puso iban kaya sarta kay mauning pag-amal na to di habulan Ramadan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangguan ng mga Islam, di na kami magpaluhay itukbal ko na microphone para ko na ito muli ayari-ayari ko ini wero na ruway ng Sheikh Abdullah Yasin Fadiyah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga maastay manghud mo barkumat, makuyag kami karena sin Allah subhanahu wa ta'ala tumukbalkan mo salam karena pagkukuyag sin pagdatong sin bulan Ramadan kato niyo diya na sin kerita na declare da sin mukti na to kalasahan at dawahad insyaallah subhanahu wa ta'ala. Then pagkukuyag karena sin Allah subhanahu wa ta'ala tumukbal kami amuin isang nakuman salam ha waktu ini hadomini kanyukatan. Alhamdulillah murah-murahan magsama-sama kita niyo mga pa Allah subhanahu wa ta'ala ang maan kita niyo dihilan niya kusog daya upaya sin abutan na to in unisayaon in bulan Ramadan sarta matamat matalus na to in pagpuasa bulan susungon sarta ang ngayon kahikuan na to sin ibadat halom niya mahapon mahinat niya doon niya insyaallah subhanahu wa ta'ala ang waktu na isab insyaallah pag lumba-lumba sin kita niyo magpataod sin ibadat halawman niya hadom niya adlaw niya damikyan bulan Ramadan madrasa sin kita niyo imaniya ambo kini madrasa pag klasmitan na to iwan sin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala madrasa pag paripres ipagpakusog sin pag pamarat saya na to pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pagpakusog sin pagmabuga na to pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan madrasa in bulan Ramadan sin kita niyo ang pagbautan sin piil palangay sin kita niyo umat Islam murah-murahan amuin waktu ini amin ma-repress na to in mga pakaradyaan ini mapachart na to in pag-iman na to pa Allah ibang pagmabuga na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang pagtaat na to pa Allah ta'ala kumusog humugot insyaallah subhanahu wa ta'ala damikyan insyaallah maray na sabing kita niyo mag classmate katan umat Islam katiling karsin dunya damikyan pia pagsibo kita niyo sin Allah ta'ala pia pag classmate haadlaw sin Ramadan kagwasin padya pasadlok suga iban sin kamalaikatan niya amin malaikat sin Allah ta'ala di magkaon di mag-inom di mag-asawa magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala la yasuna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yumarun di to sila sumulan hansulag uno-uno hadakan sin Allah kanila iban di to sila hinangon nila to in daakan kanila sin Allah ta'ala in pag-ibadat yaw murah-murahan makasiwo kita niyo pa mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihat to mga umat Islam makuyag kami amoy insyaallah pangayon kami doa iban kita niyo katan amoy matamat matalos na to in bulan Ramadan itukbal kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mauli tugtog dito na sadya in yato tanda ko kuyag na mo amay magpasampay patuntong karena sin Allah subhanahu wa ta'ala pangagad na to kalam sin Allah ta'ala fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsyukur pa ambok puro kalasahan sinang mga kaptangan niya ito sa lamduha pagkataan insyaallah subhanahu wa ta'ala lapay ni kami rin ini manjari habihaon itukbal ko pa puro na to ini mulia amin yang pahati ko kaya kitaan niyo ini pamayuan niya rin ini tuwabin sa siya ini yang panakatibaw manikatutan niyo sumakawa asal lamot sila katantan kaya hindi hatungpukan sin mga kaulamaan sin kita niyo kataan insyaallah ta'ala na manjari tukbal ko yaon pa puro na to mayroon na rin kayo kan Sheikh Musa Mustafa Harun ba niya tafadhal fadilat ko mas'ula. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in manjari mga kakasina mo amin di magbatilaw hadiranan
itukbal namo in pagsarang Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hudumi ini diumugyo na in kaptangan si ilmu kising kita niyo Maha Mulia Samaha to Sheikh Abu Bakar in hati niya in pagpasa sin kita niyo at daw sin ahad alhamdulillah hatar bilang jawakilan kami ini yasin kamu murid manghud di Bidaul Islam katukbal ka ko in microphone na mayroon ko boleh rapat melainkan magpatungtong akal na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kaingatan na to magsusok na isab in bulan Maha Mulia bulan kanungnungan bulan amin katanin tao labihang kabilyon 1.5 billion Muslim di hawawasin dunya nagtatakad nagtibuok naghambuok akarna magsama-sama hawalan ini kaingatan mo ibansin niyullatun sintuhan tarabul alamin aparmannya syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan hawalan ini mga kakasinamo bulan sin Maha Mulia bulan sin biyanaog in kalam sin Tuhan Tarabul Alamin pirahan kita no risala pirahan kita no message bukundeng ha kamalakanyang bukundeng hari indiin sa dengha taas sin ayan amo na in Tuhan Tarabul Alamin biyanaog pa kakasinato kanungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan sin piag parak, piag simay, piag silang, piag tarang in kabatilan iban sin kangian. Katikidluman iban sin kasawahan. In katan hatinya bukun matarang piatarang Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. In bulan ini bulan piatarang tuud pamanusia piarahan kita ng hidayat amo na in Quranul Karim manjari atar bilang muslim suway tuud siya manuntut atawakan manglawag panghati atungod sa Quran di makajari ng buong muslim atawakan siwuda ini ang panag-muslim apa imansin ang panag-muslim suwaytod siya manuntut sin akaman niya manjari biya na sin nasabot sin ang bukburo in bulan Ramadan bulan sin pag-training pag-mahir sin bangsa muslim manjari imuna-muna bulan Ramadan bang kita ni mawaya mag-training suway na to ingatong bang biya din pag-training supaya kita ni ma-fail supaya matayma supaya kita ni mag-graduate na manjari muna in itukbal namo in patungtum amo na in kalam sin Tuhan Tarabul Alamin ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun para magsin Tuhan Tarabul Alamin Maha Mulia halaw sin Quranul Karim manawag tawag in Tuhan Tarabul Alamin katok ni Langhi Ibn Abbas bang manawag tawag in Tuhan Tarabul Alamin pa mga bariman, manawag-tawag siya pakareyawan. Suway na to, iupap intay nga na to, supaya kahatian na to ba uni yung panawag-tawag. Imanawag-tawag, Tuhan Tarabul Alamin, paamin, hikasan niyang singkita niyo. Supaya madawhat singkita niyo yung pag-iman sa bunal. Amo na yung takwa, ya ayyuhalladhina amanu, wahi ka mo mga bariman. Kutiba alaykumus siyam kaya wajib biyardong in pagpuasa ha mga bariman kama kutiba alal ladina min qablikum hati nga sambila min mga tao nakauna din kato biyardo ini dahing haapo Adam dahing kanino sambil pakahinapusan sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyardo ang munangin pagyanon magpuasa habulan Ramadan la'allakum tattaqun in maksud hatinya
bang man kamu mahinang hati na magmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyat ko yung mga kakasinamo hati na ipatuntong ng kaniyo akaw na sin bulan Ramadan, bulan sin kahanungan, bulan sin pagtanong hati niya pataod sin iman, ha? Bulan sin yukab in tawbat, yukab in kalangit-langitan, yukab sin Tuhan tarabul alamin ha mga tao nagmamasi at biasin kita din malamay pag-iman na habulan ini suway magtuyo-tuyo, suway magtuyo-tuyo ng bukbiya kato ipon bardusa patuhan tarabul alamin, bardusa halam sinhangpo tag isa bulan katoy kun wayro natud hati niya sa rayaw-rayaw bayin ulungon bayin kakasun Tuhan tarabul alamin kawas na to magmaasiat bangkaw magtaybat bangkaw magtawbat halam sin bulan Ramadan ang patulos ikhlas tay mo sin Tuhan tarabul alamin, tay mo ang tanda mga palanggon ng mga Islam, suway kita nyo maglumba-lumba. Habiyaon pa lang, harong ini, suway kita nyo magmiyat na magtawbat patuhan tarabul alamin, asupaya, maka na tuin sa wasa, sin pangatayan. Pasal habulan, haadlaw to, haadlaw ka na, di na tud makamumpatin pangalta na to. Di na tud makamumpatin mga pangaringan sin dunya, kaanakan sin kita nyo, lupa sin kita niyo, kapal sin kita niyo, pasta na sin kita niyo, meron na. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ini mga jama'a beriman, mga amin, di magbati. Laon na turong sin nasihat ang mga kabuhan di daerah sin sampangan. Subay ito hati niya maglumba-lumba. Dahon ta kamo maglumba-lumba. Habulan ini magpatawran sin tawbat, sin amal ibadat, pasal in bulan ini piatawtut in rahmat sin Tuhan tarabul alamin. Lipat man lipat in amal ibadat. Minsan kau si malawat ibadat dah. Minsan kau tinya matto pa masjid ibadat. Ingkataning tikang mo pa masjid mahinang siya ibadat iwan sin mamamasi at ikapasun niya ingkatan sa kasayiat aning kangian. Sambil ang katunkaw likutwa at likul likutwa lahu daraja. Pag angkat mo sin siki mo sa masjid, ang katunkaw sin Tuhan tarabul alamin na inyadto hamukon bulan Ramadan. Yung bulan Ramadan lipaton makahampu, makakapituan, makapitong gatos sambil amin di na nato na itong wallahu alam manjari itukbal ko salam kasila sa pamangtiranan pamanga bangsa muslimin murah-murahan taufikan kita sa Tuhan tarabul alamin mag-ibadat iban pangayon ko Allah subhanahu wa ta'ala ang punong kita nukatan ang punong inmaas na to iban sin bilang kita nukarawan sin dunia akhirat wa billahi taufiq wal hidayah wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami orang Islam, alhamdulillah ito na ingkap tangan sin ito mulia di Sheikh Mustafa Harun nanggari habiyaon ay balik ko isa in microphone maripakulong na po mulia amoy indimihil laung ta imumungan sarta manalang salam pa mga katawtay mahuran amoy imalo kawakto ini insyaallah amoy na mudir kalasahan si Ma'had Muru al-Islami itukbal ko pa Sheikh na to kuya ng Murengeng kan Sheikh Alim Muhammad Shakili ba't yatafadla tawila to. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi mga palanggungan na orang Islam dan pengasadja inamuin pagpuasa si mga beriman amuin kimakahagada kitab Al-Quran bukan kimakahagada sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam dan pengasadja adlaw ahad inka declare semua kita ni karena
way na kita dahil di katilingkal sin Pilipinas, iban katilingkal sin Southeast Asia, sin Malaysia, ya sin Indonesia, iban na sin mga pangdaig niya, way na kita sin bulan 1, sin bulan amin sahali, sin Ramadan. Dengan sebab itu, karena sin amuin pagtaat pa Allah iban pa Rasul niya, tentu na sadya, kita suway hati namin hinangunta na pagka kita nagtataat pa Allah, nagtataat pa Rasul, na yung pagpuasa tayo tahun ini amuin 2014 insya Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ahad natin niya in consume masing-masing pa kita amuin alaw kamahartikaan kumaun sin hialal ka ito sin Allah subhanahu wa ta'ala minum sin amuin bukun hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rin ng hiaram nasa ledto bulan puasa lang bukun labi-labi sa jatuh din kaharap ng bulan puasa na. Insya Allah subhanahu wa ta'ala kami tumukbal kami sin salam-salaman naman kami ukatan isang kita nyo walang makikitay insya Allah subhanahu wa ta'ala magbakti kami dito halaman sin surga bakit kita nyo nag-aalag-alag na nagkataas Allah subhanahu wa ta'ala ibrahim Rasul niya magsukur kami ukatan diyan hati ipagpagnak kami sa pagpuasa diha Pilipinas iban Malaysia, Indonesia Unian Subaya Adlaw Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ito na yung kaptangan si Moderator Hasan serta salam doa niya pagkatantan. Di kumpay ko katukbal pagkaroon na ito mulia inamoy ini microphone. Mawaya kami ramikyan ini pasampay isapsin, pasampay sin temang hudeng hariab dahil doon adya sinin sila nakikita alhamdulillah santa biya mga pagtukbal sin pagsukur pamukti na ito karasahan sin pag-declare na ito niyaon dahil hariab na ibang dahil mga kaiwanan lokal hati ko yung mga sila nakikita dahil sa insyaAllah subhanahu wa ta'ala salang doa amon kanyang katantan mga katawtay mamuran yan ni Maaluk Kamu yan na Saudi Arabia, Dubai, Kuwait, Qatar, iban mari pa Malaysia, Indonesia, Singapore na salam doa kanyo katantan amoy insyaallah ta'ala magbak na kita niyo iban silbiyan katakataran na to insyaallah June 29 at lawahad insyaallah tumang nakita niyo sin pagtangka amoy piyanda akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabta dengan mga kakahinang amoy ini binin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin duman sin mga ini adlawan na sabot insyaallah subhanahu wa ta'ala nanjari na kung palukay tukbal pa na to kalasahan in microphone damikyan siya manalang salam kato taning katantan ini sin amin pag ini sampang na to sin bulan ini insyaallah itukbal ko pa na to mulia waru na lukay din kasi ay doktrinya pag itapatal pa din na to masyura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, ito na yung tanyo in mga kaptangan si mga kagawan si tanyo. Alhamdulillah, ito malagot po patungtong ka ito tanyo karena in bulan amin piyagtaran-takaran si tanyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala adlaw ahad yawn puasa na si kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ito na kaya pag-isunan sin kaguruhan sin katan, sin kamukatan, hangan ng kasidaro kita, pag-unahan sin muktitan nyo, kaya pag-urbak, kaya ubakar, declare sin siya, in pagpuasa, tumag na adlaw ahad, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Patungtong sadya kami, sin kahalagaan, sin pagpuasa, so ito kami dita nyo, pahil-pahilaw, patawagan, pasaran, iwan suway ang pagpuasa sa kita nyo unhad sa tiyan magkanta kita nyo sinuhaw iwan sinakdi sa sumagawa ang pagpuasa amin puasan tanyo ang gaw tawaran sa kita nyo iwan puasan tanyo ikatan sinyaram sa Allah subhanahu wa ta'ala tangkaan sa kita nyo iwan hinangon sa kita nyo ikatan sinyaram sa Allah subhanahu wa ta'ala demikian yung mga amin kapatungkol sin kami kawiyaksan sin amin mula sa buwangan akan kunhat ulat sa buwangan dana pahula so giman patawi-tawi in bulan Ramadan bulan ipagdirektor pagurungog sinamuin uno-uno na pangadyan
manunduki paagamasintan nyo. Nahadir tuod ka mo, karena waktu yan atau waktu bulan Ramadan, amin bulan puasa ang si bahasa Arab. At yung chance to dakula, amin manuntut kita nyo ilmu, umati kita nyo sinagamasintan nyo, karena ginis-ginis in kamuhan sa kita nyo, bang mani niya o pinukuddan da, ako pamando si Quran, iwan pamando si Rasul sallallahu suway tanyo tuod kawaon, iwan tungawon, iwan sin, dihilantan nyo waktu insyaAllah SWT. Yan in mahadmoro, alhamdulillah. Yan doon kanila yung pagpangadji insyaAllah SWT. Amuin kawakan si kita yung pagpangadji matan, pangadji kimuddan, haamuin panghindo sinallahu SWT si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mahuli niya mga tayo mag-aakam Islam, nanalam-salam sa Diyos at kami, mamait kami halapan ka sila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagkawin. Manjari mga palanggungan ng mga Islam, alhamdulillah, yato na yung mga inimumungan si mga kaguruan na to. Amoy indimihil lang tabi ang mga sasalam-salaman, maun kaniw katantan, na in kami, ako lang po na dahon ko in langta in Nidawul Islam family, tumukbal sin salam-salaman, maun kaniw katantan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, siro kami nakahadir na waktu ini tayo hindi iwan sin wala. Yaon pa yung mga kaiwanan hataas yaon, yung mga nag-meeting pa, huway pa nakana o maripawawa. Pasal yung mga magkahati na kamo sin mga parkala bihay ni, agad mga makaminsan dahang katahon, makapagpunpun bihay. Sabad mga kaiwanan yaon, naring ha mga ini kapuan, in kaiwanan nito ha mga hansi pakula ito, yari rin di amoy na timuyo miyari ha supaya hadyaw yung mga makapagpunpun. Minsan da kuman makaminsan ang katahon na insyaAllah subhanahu wa ta'ala in mahal ka katutan niyo amin parkala pag-ibadat sin kita niyo waktu ini susungon na to ini lang ta amin yan kaya utang doon hanin pagpuasa sin kita niyo tumagna adlaw ahad ha June 29, 2014 insyaAllah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan makapag-akad kita niyo katantan sabab na abihayaon biya luparagbos wayroon biya mga nakasulang dahil kato taniyo hangaan amin niya makadasala sin Allah subhanahu wa ta'ala biya nagduan kata amurasan lang tayo makarutas tayo doon amin di makadasala sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pain makad na tanto na sadya wayroon makapuklas tayo doon na yan sabab ini labay biya mga biyag tuyuan bihan sin mga kataw tayo manghuran damit yan hitukbal ipagsukur sin kami pamanga sila amin naglugto miyad to pahigad dagat yaon imatod sin ini lang tasadlupan sin ini hula na to supaya hadya ka tilakan ataw kakitaan in bulan sumakawa o ito dapat wala nila kitaan in bulan so abito way isab dapat subay isab akaron in sara wajib in hukuman niya amoy in subay padukukunin itungan insyaAllah ta'ala na damikyan da in mga hula amin masuok marikato taniyo biya na si Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei in mga hula yan launta na matarang nakabutang ha ini launta lukisan si namin dunya ini hangka ini biya sa panton magdungan inamuin butang si nini hula na to iban si hula nila. So abito, way jarapat suway kita niyo magdini hati-hati iwan si mga sila bang kakitaan nila hati niya suway kita makadha amin yan to bang tayo sabti kakitaan tayo hindi. Nawat malengkan magkakitaan na sing kita way na pagkalu-kalu di na kita mag-asurukan nila. Sabab na kaya kitaan na to nabihan timarang di hula na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na amoyad to in salamdo asing kanikatan ako dako na in family ko katan tumukbal sin salang dua amon kaniw mga kataw tayo manguran murah-murahan dihilan kita no sin Allah ta'ala sehat insyaAllah ta'ala habulan ini supaya amoy in matalos na tutuon paruhulan in amin paglugtok sin kita niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala na damikyan na isab
in mga katan amin niya rin nakatabo ha waktu ini dahon kuray sab ini hipasampay in kasilasan nila maun kanyo wala na yung kayo ng biya mga nakatakat yat tunahan jawa si mayang silima nila pasal hati ko in biya mga kaibanan niyaon lumampay sa sasakatan amoy in bukon ini aon doon long ta sasakatan asal nagtatakat kanila sa sakatan nila wat maling kanin sila umang kasi sabihan so beto umapas sila sinwaktuad to na inay nang simayang nahadya silima nila aday doon hawayaw mura-mura na salbaysan mga kahuruhan na to maabuti ni magtagna in programa sing kita ni Wesin Konsum insyaallah misan wayron puasa tumagna na yung programa sing kita niyo ha ini kaya pag-isunan sin lisag 5 iwan hangkutag 5 minit palisag unom iwan hangkutag 5 minit magdungan in channel na to ini iwan si Wild FM Radio insyaallah subhanahu wa ta'ala kiniya karungan pagkapupuan diin na inarutan sin suara sin Wild FM nga damikyan isa namin luparagos sin kami ready halual ini kakitaan day sa sin mga katawte manguran doon ang mga pamaybay niyo yan insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kaniyo katantan mga palambungan ng mga kamislam na di na ko magpahaba ha waktu ini pagkayat tunay mga katawte manguran biya mga namaigna na bihayad to long ka tumubtob na hadarong hayni insyaallah subhanahu wa ta'ala yun biya mga pagpahatisin kami balikan ko kaya declare na si Mukti na to kalasahan na damikyan daysab sinamin salamgo asi mga katawtay manghurang kain na masabot ko magbalik dahing hariag nagpasampay sin salamdua marikatot kanyong katankan mga katawtay manghurang sampay maun kanyo amin kinikita katot kanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala hangan sin programa sin Islam TV na salamdua kanyong katankan ayun mahuli niya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh